go tshaba go bolela ke gore ge le rato le fedile tšhaisa se tshaba go bolela ka gore ka gona ka gare ga relationship le re Dr. Moremi rile re lokise go na le dilo tse dingwe mthaka ga di loke e re ko go leboga ke tla tšhetsa go kwela mthaka mama gore ge tlhoko e nnile banna ga o bonagale gore e llile kore ge tlhoko e nnile mama gore ga e nne mara wa tseba ka kapa ke tlo go botsa ntho nngwe ka nako nngwe o bolela nnete o dutse le monna ka moa go keketa o lala bapala boxing ka wena ga o fetsa mo gomme o rena a re empeteng re o bapala ka mo mola nako ela o reng wa go bapala kua mmele o kwele bohloko dikuya di sa le gona o no re ke tla reng a mangwe marato ona o bolela nnete mama sekolo ge e santse setso ya senotswa se sa tlo se ya breaking. Alright, 0648582771 0648582771 MCRS mo moyeng dumela MCRS 0648582771 MCRS mo moyeng malgona aware gona ke ka homeland ke prophet ka homeland ke homeland o re le amogela prophet para ke mfetsere ho ntse ke ya ka ba di patari mahu dari nya ke ba go yena dari nya ke ba go kodutla para morena para ke ke ya tore ni ke me ka marala o tsie se mo se ke le mo go se dire fa gore ana o xala le nna ka bana itse professor tabene o lela ke tabene ko lo ke go mbule naka toben ile ka ba ka go pola ke go bua teng la channel e ba re 263 mo go dinganisana ko re le go lela ka ditaba tse dingwe tse bile taba tse di taba tse di tsa go khatlisa ya wa bene wa madime fela ko ra ke na molomo le mtsane se molomo lo pile go mo le naka le bolela le ba re ya le go ga wa raga go ne molato 0648582771 0648582771 sealemoya se o se theleditšego se ke mutse community radio ya lekgotla kgašo la selegae a re tsamaya le Professor Moremi gona fa e le ngaka ya borena ya setšo go tšwa ka kua ga matlala Ramošego MCRS mo moyeng MCRS dumela Malakate Mr. Mahlakula se Lobo re le amogela fela ga botse re tlhola ga botse monna ka rra lena le tsela aga bro tobela le kae o lo go re ngwana tate a wa molato ga o bona motswadi tsela a ke dule ga botse ke gona le fata batse ya re fetjona aha ndiki aha magalawi na ke tlo gatella ya ke tlo bolela le basadi ka ke le monna basadi ba tla tlo bolela le re ya basadi ba leso re sa le ka le fa nya ka nyalo le naka bo mahlakola ba le nyala le ba diphikong ya mara re se tse bo mahlakola ba le nyetse le na ba maoto ya la pile le merirela ka mogola bo itia matlhomšwa mo kenteng mo lengwe a o sa metabana ya o hloka pholo nne ke go fiša wa gore potlo nna ke sala go go tlogela o ya pere ke mmerekong ke tlo ba go keroka ya pele ya nteo se turn off ya ga ke tlo ya gella kwa ga re mmereko tša ebile ke go swabang go go feta molomo ke re etse ke go kry-a mmapotlo nne jale ga re betsa reso mosadi ke le polomo oya ke tlhokomeleng ke lena le rata go banna ba moga matlakola ba tlo bona go nyebinya metlhala ka montleng bene sekwatla ba tloga ba sona ba le basadi ba reso e bang dihlapi mosadi ke hlapi banna karabele ka gara a noka ka gara ga bodiba
then bo masakola ba tlo fela o kry ba lebile ba fela pelo gore tšhane ba ba le mmereko ke nagana gore masakola o gore ke molape o topila ke kwa le banna ba beisiwa ke napila dinapedi mone marula ya tloga di le ba bopedi a renkeke ya dikwadita ba bolela banna ya bottleneck a go botse ditabang tate Mahlakola o e beile monna o no bona mosadi ka kaunu monano o a tswa go bua e sano ba yona a se yona nto eo hlapa o ka ba re o ya maeto tlo bona tlhabirwa o tlo tswa ya go reka sa se reka nga ba bua ka pelanya ka go bona gore ke nnete ga wa tswa wa se molaile na ebile ke tla lletša gape gona fa o prof le poti wa bona go pota matswele prof ke ntwe bohlokwa kudu ka baka la gore ke nngwe ya tše dingwe tša go dia monna gore mara a felele ke ditakatso a ke re le ka nako ngwe le ka khiba a wa pota ge o ya ka mo le ka mo napile gore go no ya ka mo le ka mo napile banna gore ka Mahlakola ke nyaka gore basadi ba kwishe gore ga ba sotle o ba fa maele a gore e le monna o kwishisha gore ke eng se banna ba se rata mo basadi o boletse ga botse a re yena ke monna o tlo o botsa basadi le basadi a ba re botse re le banna gore diphoso tša rena di mo kae mara tabe ya go no re no hloka diputsu le rena ka mo gae jwale bomme ba tlo re ka kapa re ne digotlane jwale re tla ba sekunu jwang digotlane di a re katikela re a hlatswa ka mo re di a jwang ka kapa bomme ga ba leke ka mokgwa ba ka kgonang gore ge ke le mabenkeleng ke re banna ga bua le ke itlhogetšena le tšana ka banna e hlapile nke ke timele kua gae ke bone gore ga ntšha e tšana ke dilo wa bona monna ka kapa basadi ba bantšhi ba fela ba llene monna ga a buši ga e ke lešata monna wa ntse wa thoma moriela lešata jalo o moria gore ba la sepele a naba ba thaka mara go nyaka gore ye ya ga go thaka e gane go naba bona e re ge e tswa mo ga o hlapa o le hlabirwa le yena a hlape go thoma o chepa dule ka gagage gomme go phele go le clean thaka ye e tlo re ge e naba ya naba e tatetša yena ge o sepela o le hlabirwa o tsena ka gare ga taxi mola a go haka go kisa ro sepela ga botse moga jaka o ne ba ka ga o yo go fihla kua o re le wala o shalana mala efe o buela ga a re tobe moteletse prof MCRS mo moyeng dumela re ya le boganta te phahla mhlaka ta mo re mo la gore monna o na la tsaba mo di le ka di ba se ne le ba di ke nne te la khari man estaba que le na que se me regala la que van a la raza de o kra khare se como me van a ver le sé que la rata la de lana ya le van a dar la gente la ana ba ba ka ba se que mutuan ka no na ha ta to no ma di ba ser khalele ya le que tiene la institución para reunir a que la van a khare de no vale van a hacer los 16 hacer ana ba rena ba tlo ya ga khare de no van a ba se ga ya ta wenta tor na wenta to ma di ka khale de ya kan se ra ta ya la rato de se le 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 reba para que se me que la era que irían bajo los jalema la van ya está la van ba arba ba ya ba se se para se va a guardar un ratito de no que van a ir van a dar le se que mañana na que se que van a dar hace que creo que de me se que van a dar raza de ICS bajo son pamarato de 16 eso no ma va que ya dice si no dice de la fase era una cosa que le la hace de honor ya no en ta ta ma ya lo que ya está sin que de la a ver si la mujer de ta ta de la ya ta de la fase de no marwa no que me dice que la letra de navar que me en verdad que la fase de la rata de la hacer y ta que me creo que cada la mañana en tenía la no que hasta mañana pero me monta vaya de hacer que orda cae la vida sexual
ba kgone le disangwane ntse le bona ba bile ba ratana ka lerato le sa fetsa ke bana o ya ka re marata a mantsi a fetsa ke le go kry-a mosadi ka bana ba kry ba tseo kana ka sedimele le motswadi ngwana a tsere go fela ka thusa a itaditaisa a itsetsa batho a tisa melato re ebile le ena fatshe mme re galema ngwane thata ka tsela e sa tshwanela ka re o bona se wa gago mare mo kry-ile le seya ke yona nkare ke bona e tshwana thata nkare lesereke a ke boneng kwa godimo ga thaba ba dile bampitsa a re lebogile ntate Phaahla Mohlang lebogile kudu Phaahla Mmakadikwa ka kapa a re arabe Phaahla
asitja mama ka ba asitja papa asitja wa ikwishisha problem e go le thoma mo eleng gore motho o thoma gore dilo jaka wa nkwisha o re o ka re o gantšhetša monno gore wena o se bata gona ka mogare ga lapa la gage ene a hloka polelo gobane tšhelete ya laola matšetšing a bolekgolo ene le bana ge ba kgalema ke papa ga ba sa motheeletša go ya ka mokgwa maleba ka baka la re ga a ne selo ga ba dirile selo o phela a se ne selo ke nnete ge mma ba kgalema ba kgona go tšea kgalemo ya mme ba latela ka mokgwa mme a bolelang ge papa a bolela go sa ngwana ore ke feletse ke dieta tša sekolo papa o tengwe a tlho gore a ke ne tšhelete go sa ngwana o berekiša yona advantage ela ya gore papa a re dirile selo bile a re thushe ka selo ga a ne mogola motho a ne mogola ke mme taba ye e tla so nakong ye nngwe bomama re santse re bagale nke ba re ge ba dutse le bana ba tlogele go hlo ba botša bana ditaba tše dintšhi le tše di sa banyakeng why ke bolela so nako nngwe o kry-a motswadi o dutse le ngwana o mmotša ka mokgwa e leng gore o papa go ga se motho ka gona o papa go ga botse a se motho a selo alright dilo tšeo di botšang ngwana o tlo di tšea di bja ka pelong wena gapela wena le motho o reng a se selo a se monna selo le o tsena ka gare ga kameraeteng le o lala le kgopelana ditshwarelo ka mokgwa le swarelana and then la lala le swarelane go sa sa la tsoga le thabile ge o etswa ka monyako bana ba go bolediše le monna and then mma go bona shu ga o thoma mmotse gore bana ba why ba sa mpolediše o no re le nna ba mpalela gante ba dirile ke yena mosadi o kgona go swarela monna wa gage go ba boima go bana go swarela papa go bona basadi ba swanetse go lemoga gore go ne le ditaba tše dintše ba di bolelang ga di nyakege gore ba di botse bana banna re gane re ne go ba tshwenya mara ba seke ba tšea matshwenyo a rena ba iša kua baneng gobane ngwana ola wa go tšea ntola ya go aga mo pelong ya gage ene ge e šetse yagile ebile e hlakantšha le gore a se papa ga se papa a ka se mpotse selo o tlaiša mama mara mama ka mo phela a thabile ebile a ne le yena papa o a mo tlaišang ka gare ga koloi yete ba phela ba sepela ba tlogela bana ba mogala bo ga a lemoge gore mo go ne se mme wa ileng a botša bana ba ke mo ke reng go bohlokwa gore go banna re be le nako ya go dula fase le bana ba rena re bolele le bona bomma go bona ba se gona go kwa ditaba ka kapa kore nako ngwe mo letšatšing e ba le awara ya go bolela le bana ba gago no ba botša gore bana ba ka lehlwe le buang be go le buang sekolong le buile mo ga e le jile le right o tlo kwa ditaba bana ba tlo fela pelo ya gore papa o fitlhaneng re tle re mmotse gore sekolong be re bina jwang be re dira tlogela bana ga o fitlha ba go namela ba go katake ba go dietšeng ba tlo go botša ditaba wa kwagala prof e re ke dire ka mokgwa wo pele re tšwela pele a o na le mathata a selapa malwetse a go fapafapana go akaretša le a bona professor ngaka moremi tlo ja baroka o gona go go thuša professor ngaka moremi o thekga dikoma le metsi ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupe sendau sepedi le sekerene ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhagolo go basadi le bana yena o hwetšagala house number 23 ga matlala a ramošebo gaufi le letamo mabologo 0405 ga o nyaka thušo o ka letšetša morena malefo go 072 nke re bolele ka thobala re bohlokwa ka gare ga lerato bigwara wa kwa basadi tša nampela ya malefa a gana video ke sa tle le bapa a kry-a la e edita ditaba tše di bosešetše a na o na le kgahlego ya go ba leloko la motse community radio station gomme o na le bokgoni ba go bala ditaba goba go gaša lenanea ka gore ke nngwe ya karolo ya go tliša lethabo ka gae goba ka english gomme o na le mengwaga ya ka fase ga ye 35 ge o na le kgahlego se tshwenyege ye ke nako ya gago mcrs e nyakana le wena romela cv ya gago le matric certificate le tše dingwe tša di-qualification tša ka godimo ga tšeo go ingwadišetša di-auditions mo emailing ye makulana@mcrs
mcrs.co.za goba makulana@gmail.com. Tšatši la go tswelela go romela di-CV ke la di 24 tša February 2023 ge le di-audition goba ditlhokolo di tla swarwa ka di 28 tša February 2023. Nako ke seripagare go tšwa area seswai mesong setiere go khwetša dintlha ka botlalo letša tša news editor go 072-916-0423. Moneši kodumela moepathutsi MCRS, your friend, too reliable. Alright, motheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM ya ditaba tše di swere go fa magagešo ke ditaba tšeo di kwagalago kudu tše e leng gore ge motho a ka di theetša ka tsebe ya moya le tsebe ya lerato a ka kgona go bona a lapa la gagwe go tlile diphetogo ka lapeng la gagwe ka baka la gore dilo tše di tsebago ke gore ka mo magaeng ka mo magagešo ga go bose di a boa ebile prof go ne le taba ye nngwe a šiona taba ya thobalano ka gare ga manyalo ka gare ga di-relationship taba ya thobalano ke ye nngwe ya tše di kgona go tliša lethabo ka gae goba tša fetša lethabo ka gae thobalano ge nke go fa sebaka mohlho mongwe o no e re gannyane e bohlokwa ga kore e bapala karolo e bohlokwa ga kang ka gare ga kamano tša marato ge re šetse re bolela ka thobalano thobalano e bohlokwa kudu ka gare ga lerato kudu go batho bao ba nyalaneng le bao ba nego mengwaga ba dula ka lebaka la tlhaelelo ya mašeleng ba no ba bapalelang ko go nyalana thobalano go batho ba ke ba bolelang e thuša thata ka lebaka la gore e kgona go tloša dintwa ka gae thobalano e tliša lethabo ka gae thobalano e kgona go dira gore tate a gopole mosadi wa gage a ntše a le mmerekong a gopola ka mokgwa maabane ba letšeng ba raloka ka gona thobalano e kgona go tliša moya wa kgotso ka gare ga lapa wa tseba go ka ge o ka re o thoma go tsenela thobalano le wa gago o mo ratang malome ka kapa la thoma ka go no bapadišana nakong ye ntši ba ka gare ga malapa ba fela ba re dilo ga di loke ga di sepele ga botse ka gae ka lebaka la gore ge ba tsenela thobalano ba no e tsenela fela fosolanka kore thobalano e nyaka letšatši la gona kore o no tseba re mo bekeng ke na le letšatši la go robala le mosadi wa ka kore le ya go bapadišana go kgotsofatšana kore mo letšatšing leo le ya go bapadišana gore le kgotsofatšane ya le thome ka go raloka kore le raloketše ka moka ka mogare ga kamora nko o bo ko ebile go le bose le boroko ba gona o ko ebile bo sepela le madi ge go ka lebelela ga botse go ba baswa ba bantši ge ba ka thoma go bolela go tšea se ke se bolelang ke re mara ge baswa ba bantši ke tlo bolela tabeng ngwe mo go batho ba ba nyalaneng ge le ka re le nyalane la kry-a le tshwenya ke thokolosi la tšea thobalano ya ka mogae la tloga le raloka ebile le sabe le bothata le yona tokološi ya tsamaya thobalano ka gare ga banyalane ya e raka tokološi gobane ngadiša ke gore wena o bereka mmereko o be santše yona e tle e o bereke then e napeng a le sepele go batho ba e leng gore lerato la bona le tloga le tsebagala mo difamiling ebile prof ge o bolela ka taba ya thaloko pele batho ba ka tsenela tša thobalano monna le mosadi ke a tlaletša go bohlokwa kudu gore batho ba ralokišane pele ka lebaka la gore thobalano ya monna le mosadi ge e se nepapadi gantši mosadi o feleletša a palela ke go fihla mo a swantšeng a fihle gona monna o a fihla mara mosadi a šala
a lekele a sa šhaletše tabashi nna ke tloga mo motsia ke ya gae ke le ready ya ge ke fihla kua ola ga ready ola ga ready ola re ne re nnoši ka mogare ga ntlo wa ikušiša malome ka kapo goba mo gongwe a ke re tšea leeto le letelele ke ya kwa ke letlhabiro gore man a ke ga botse ebile rena tsamaya re bapadišana ka mokoloing mara ga re fele re phakela ka thokone ke tšeseto fele o phakela ka thoko o širela ka motlhana o nošetša lerato o nošetša lerato bro nako nngwe re ya gae ke fihla kua gae re ba babedi ga go se re ka se dirang ande nna ke tlogile ke le redi mosadi wa yena ga fihla o sa nyako thoma ditshele ko mo ralokiša nako ma gape re santse re bapale re kgotsofatšane thobalano re ka se tšhabe go bolela ka yona gobane e tiiša lerato ke sa go tsene ganong prof ke a huthumala man ka mo malapeng go ne le banna ba e le go gore ba palla ke go khotsofatša kapa go thabiša basadi ba bona ka tabeng ya thobalano ba bangwe ba no hlagola ya ba gore motho o fitlhile mo a yang ba bangwe motho o kgona go tekwa gore ke ready empa ga a swanetše a tsene ka tšhimong ya merogo mabona a tima ba bangwe profo go tloge go pala ko gore motho mosadi o tla re ke a mopholophotha re ke a mo swara wa no kry-e le gore ga go ne selo se se emellang ga go ne selo se se šikinyegang gore batho ba batle ba kgone go tepsina banna ba mohuta wo kapa malapa a wetseng ke bothata ba mohuta wo prof ba kgona go kry-a thušo ba thušega le bona batle ba kgona go tepsina jwale ka malapa a mangwe wa tla wa botsiša potsišo e botse re na le ditaelo tše dingwe re fela re reke lethambo la matota tše dingwe re no go no di bitša bo makubane so ekwa taba tše di gona ditaelo tše ka kua gae ke tloga ke di ria ebile gore banna ba bantši ba kgone go iša lethabo ka gae banna ba mohuto ba kgona go thušega a re gopole gore go tlogela mosadi a se a kgotsofala wena monna o kgotsofetse go sa o tsoga ka lešata mosadi o go bana ga wa mo fitlhiša mo leetong la moabeng a ya gona nako ye nngwe e tlhola ke gore rena re le banna o ne le molekani wa gago ne a o tsebe gore molekani wa ka gore a fihle mo o santse a fihle jwang bothata ke gore wena go o fihlile mehle le mehle o no thoma so o tseba gore ke fetša so o thoma so o tseba gore monna ra lokiša mothonko mmona ga botse nako ngwe o bone ebile thothomela o bone gore ya modimo o batametše banna modimo o phela le batho ya prof ditaba tše re di bolela go fa ditaba tše di bohlokwa ge re bolela so ke go na le mme o mongwe o tsoša ntate ka mogae o re theeletša ka baka la gore ntwe ba e bolelang ke ntwe e leng gore e ka lapeng la gage mosadi a ka no bane le mengwege mebedi a senke a no fihla mo a yango a swantšeng a fitlhe gona malome ka kapa ke ile ka diataelo nngwe ka re ke DSG o lala o tšhantšha ke badimo drive all night kore bošego bo ka moka wena o no lala o le monna o tšhentšha digere bo tšhantšha ke badimo o no kwa le wena le mosadi o wa kwa gore no ba le go hlabirwa ba le goga ka kereng wa ke ikwešiše o boletše ka taba ya gore mosadi wo a sa kgotsofalego ka gae o ba le enga yeo e mo dirago gore a felele bana pelo a felele monna pelo a kwane le lešata empa ge taba ye e ka loka ka mo gae then mosadi o kgona go thapa gabotse kore ge ke bolela ka go thapa ke bolela ka kore ka go no ba le moya o mongwe wa fase ka baka la gore dilo ka moka di tabe di sepela gabotse mo go yena malome ka kapa wa bona mosadi ge monna ga a ka palelwa ka kamoreng monna ge šuka no tsoga o foroma 40 bags terata o itsoša mola ke re o tlo no makala ba etswa ka montle ba re mto a ene mogola
ya ntši o dia mebereko ka moka ya ka na gae modimo monna o mmona monna le go feta ka kua strateng wa bona gore monna o banna o theogetse o namela godimo ga dintlo o kokotela masenke o a thiba mo go nelang gona kore ge pula e nele ke yena ka gribano banna o kgobokantšha santa o tlo kwa ba go botsa barago a ne mogolo monno ane mo bothata bo ka mola ka moreng prof a re boele kua go 0648582771 mcrs dumela mayokiyoki le kae mayokiyoki ya ke thoma ka yona motho wa hao mmitse ka mai ya o ska tshaba le mmitse mogara batho o le mmitse ka mainaina ene mainaina ao a tšea kgopolo ya gage a e beya mo go wena ya and then hape ka more ya rena sekhotroom again ga se khotho wena mama o tla ditaba ya a sekhotroom and then ere tsena ka moreng ya rena a kere ere tsena ka kwa ground re tsenela game e le Pirates le Chiefs a ba no thoma ba tsena ke ba tsile ba dira di warm up and then o tsetse di warm up hey lore le ba babedi ka mogara ntlo bana ba gona a ithome ka kitchen ka go kitchen mama malopola ya go dimo le fast a ithome ka kwa kitchen ka kwa le kore o wena wa mosadi o apere ka tsela e le gore wa tsare ding ha o bona o lebetse le botsupane ka kwa ntle ka mara fa basadi ba thieditse banna ka baka la re botsupane o tsere o tsena ka kwa o tsena ka mo mpete o mo tsena o kenedi motsewane o rebile o timile le bona botsupane ba tla moralekisa ba mo aparela tsela ba re ke dilanjere tsela gomme a kgwetsa re ga o bona o apora ke tenofonseng ke mothieditše ebile ke kgatlha ke gore ke mme wa bolelang dilo tše ka baka la re dilo tseo ka moka di feta tšhelete ka potleng wena o bolela nnete man nako ngwe abano apara tholonyana a ye go go apiela mae ka kua kitchen o bona a ile mo e ka mo di maphega ka mo o ne mo hlong a tatile yengwe a wa pela mai wena o dutse mola ene a wa dula mola godimo o apere lankane a wa apara sengwele and then ha e tla le mayale a no fitlha re maesha o hlaba ka foroko o isha ya yena wa ja o dira wa moreka a re a rutega le gono ka kapa te ka mofuto a re dile re ratana ka baka la re lekwato ke ntši batho ba kwatelane ka gara malapa and then le eng gape e motho wa ka seila a re kerekereke le matšhimo a khumana e le rawa o no bua mo gausimo a ke eme o Dr. Moremi ba gona jwale ka mme ya dipetlela di gona o bolela thuše and then go tsala ka tsela eo a o wena o tsetse gore o na le matlho a mabedi a maannene o tsetse gore matlho a mabedi o concentrate gona mola o direng o mo thuše o mmitsa pheleng le fere e le tsena ka mola ebile o petlhobobi wa kgwetsa le Chiefs le Pirates o ka mahlakona re go kwele mayoki ya rene just good night thank you mayoki night mayoki ke rata polelo ya gore e se ke ya ba maikarabelo a ntate fela gore ka gae megoma e bereke gabotse le mme ge ntate motho mongwe le mongwe o tseba motho wa gage ge mme jwale a thoma go bona gore awa ntate o jwale o ka re ga a sa mphitlhiša kua bere fitlha gona ga a thuše ntate o ka go ema
ke nnete a ska mo komela a mo khantšhetša ka bo mamma ka baka la gore yeo e bolaya motho wa ntate ke nnete ko gore wa bona monna ga pallwa ga itiri monna ga pallwa ga itiri basadi ba swanetse go tseba o ra gore mogatša ka bona ke hloka thušo ka nako ye nngwe re bolaya ke gore le rena banna re no ba le dikgang ara a re ekuano re ya kere kowa ke ko wa o nkgathela o nyako ntira mare wa bona re šetse ba mo dirile go padile a re tope motheeletši o be gona ka fa 0648582771 mcrs mo moyeng dumela mahlobo bane ka matlala le kholere e ka ba gala re bona re lena mongaka gape le ka ditaba le ka disebe re tla le a kriwa le re ya tseba re bana bjale ba robetse bjale ke mo re swetseng re ya ge malapa gona gape ra ela le batereni re a tloga banna lerato ke nteng o rata mosadi wa go phema bopenisi moise diphemeng o mo rata ka dipokate mo kgethise dipokate gore o tlo kgone mosara ka letsogo wa tlakile o tsamaya mosadi mogapa monna o kara gapa lekgobong ga bale go mosuo ga ba re wa gago ka ore o ke boiteleng ka lefii yena monna o bothata ntate matlhobogwane banna ka mo dikamoreng gone mathata ka gare ga dikamora monna tokothamoreng le tsema dieta o tiemo ke swanetse pa gape ka nako ngwe banna ga ba santse ba ya gae no makala ba re ke sa kgona ka mo ke a boa ba nyaka gore nke ola ka kua roba le gobane sekwati se tla raloka ka pela a ka fihla ka gae no ya mabotle ba gona ke tloga ke a rile a ya gona ko gogwele thank you ntate matlhobogwane 0648582771 ye o iteleditšego ye ke motse community radio ya kgašokga ya selegae mcrs re gona le kae re gopela le tlhabošeng lentšo ke gopela go bolela go na le engwelena ya tshela o kry-ile gore o rata motho mara ga o ka fitlha le wena ga o sa lerato leo le nagana gore e hlola ke eng eo a ke tsenedisa gore maybe ke na le bothata ore ke mo rata a le mo ore maybe re ke something mo gare ore jwang a prof ye ke gopela go e araba ke be ke fetse le sesuo ye ke dilo tša go tsamaišana le diqetho ke mebereko a batho ya matsogo ga a nyake thušo a nyakele le motho wa gage thušo ke feditše ke feditše ke feditše gape o ka se re prof o rata motho ga a le kua gole ga a batamela a o sa mo kwa disukiri ga a tle ga moremi a tle re tle re mmogo re fološe tokološedi yang gore ge batho ba ba bonana ba se ka kwana bose 0648582771 mcrs dumela ngwana ko se bere buša mankadimeng ka falban o dumedišetse tsamiro ka mo le kae mama gona le kae a gore gona mmina tao a wa le sweretse šoro loko le gone re sweretše thata ba re gone dipotlele ke le metsoga ke kone di rakang banna ka magae ditšenyana man banna ba go ka hlokomela ba rake ke ditšejana ba raka ke go tšhita o rata basadi wa tsaya gore o ka dula gona ka mo lapeng wa ba kwena wa ba tlhapi wa phela ka metsing ena
e tlamo a ke tsore mokgwa mo khukutso re ka ruri o tlo no fa e la lengwe a fihla ka molateng a no re bala le so a ska hlapa mola wena o hlapile o nkgabose molatoma bana re a galwa bwa ene jwale go le so wena go le mme o tlo no bula o ka se tlogele oya ene o tlo mmuta ya ore motho wa ka mara o ka re monkgole mo wena o ga botse a ka fetio na mapele mmankadimeng pele o tswela pele banna ba kgona go no robala ba le ka mokgwa ba leng le ge o tšhetše metsi mola ebile o a kwele gore a timolegile ga botse a no robala monna nka se le go wa ntšhella metso gantši ge le mohuto go direng gape o ka se ka lenyalong wa re matlerefu wena a reng a hlape ga a reng o tlo no buta mara ge e le wena ba tlo re ke motsobano lankgonotlelese gare o ka moka nako e mo ke tlhapile ke gabotse ke tatile ka yona motsobano mara ke tlhapile ke nkgadisetse ene salarwala ke putse le masodisi a ntse kgwedi e ka a e kotabela butso e kgobogile le mo nkwaneng ga e tšhentšhe kempe re simo melaleng o re ke re ke a hlatswa hlobola aowa o ema yang ke a bua ke tla bua ke hlobong o huta mang wa motho no mara mama o bolela nnete malome ka kapa le rena re le banna re ne go turna off basadi ba a re ditšukutšeng nke re lokeng o bolela nnete mama ge mosadi a re metseši a leng ko hlape o se ka re o tšea buang nne le re košiwa tla rena ka moo wa tsere keng bontate mašobokwane ke kua ba re o re ke sa kgašere ya moyang ke etela kua pele yena o ntšhetse morago ka gare tsobane ene di gona di a direga di gona dilo tše mmankadimeng tsone di gona ba re ke ngwana o tlo tlontšhelela metsa go hlapa banna ke ngwana tate ya wa mara o ka re ga o nkga wena ene wena o hlapile wete gore ke hlapile o nkga wena a ke re ge be lerato le fedile ore o diragalang gore bothata bo bogolo ka mo go bontate mme ge ntate a le phoso le go ka mo kgwetsa ntate gorago o a ratana mola ebile o ne ngwana wa mo swarela ena a kwe mabarebare a gore wena o tlo godisa kry-a ba go swara o tlo go raka ga ka mone bona o tlo go raka ke tše dingwe tša diphošo tša bontate tšeo ba le šitelago ka tsona le le bomme thata ka bona a ba swarele nna re a swarela bona a ba swarele seilone o bolela nnete mama banna ga re swarele mara gomme basadi re kgone ba riela diphoso tše dintšhi ba phele ba re swarela mara ge mosadi a ka ria phoso e teng monna a bona gore tšhemo a ka e tlagotšwe tšea selepe jwa wa bona tlo go ketlola ka sona mara yena o rile ga saete wena o no raowa ke tatago tsopana ga go le bothata wena monna ga a ka na go kgwetsa ga ka re go kgwetsa ka molapeng ka mo senke ka moredi o hwile ntate a ba swarile a ke gane bontšhi ge bona ga ba swarile mara bomme batho ba modimo re wele bothata le kwa gaetše mmankadimeng e nyaka re šele bontata re a leboga taba ya go se swarele le taba ya go se tetšokotše no taba ya go se tetšokotše ke turn off why ke bolela so mosadi o ile wa kwa bose ba thobalano e re fetšang go hlapa kore kana jwale o bolela mohlomong ka nako nngwe ge re hlapile mmogo kore re tswa ka metsing ka moka kore re hlapile re sa tswa go fetša go hlapa bose ba yona ko gore a o be le
poifo felo ya kuri ge gore swara mono swara ge o re swara mono swara ge ba re ya ka mono ya ge re ya ka ribe se re noa ka ribe ge ba re leme a le thalefa le ya thala a go ne wa ba bang letswai mo au ba le go sasa ba tsoga ba go tšhelela metsi ya go hlapa go bontšha gore awa squate se letse se raloka 0648582771 MCRS Dumela Tobela Skona kunjani Yaphila Aqale phansi kancane siyathi dawuka u-live siyaku-live ngisho ukuthi sikhuluma ngani ngothando uthando leli luqala ngokukhalela before uthanda qala ngokukhalela angithi kwesinye isikhathi unokoda lapha oode into ngoba bayibiza ngegama uyibelethe kwetafula ugcine ngasandleni sikulangani lapho ubaba uthini ngimamele mina ngikhuluma ngothando ngoba sisenyangeni yothando andikuthanda lokho masikhuluma ngothando sikhuluma ngani baba sikhuluma ngabantu abayithuka ngoku abathandanayo and sisothandana kala kuphi ekhandeni or kala ekhalelane sibuza wena phendula imibuzo le wena uyibuza ngoba nangabe mhlawumbe una ama-answera wena sitshela ukuthi ithando uthoma kuphi likhamba njani ngifuna ama-criteria mina wothando nami ngiyafunda ngomntwana okay angisho baba siqala ngokukhalela yebo ba bese umzimba waba nama-feelings yebo waqala ukuthanda umuntu okay wafisa ukuba naye bese wamthatha wamwenza umfazi there is life before love okay and then ngikhuluma ngihlala ayikho yedwa la ngikhona unobani mina mama wasisisane mina nawe nenzani ngithi ngifuna usisisana ngoba sibantwana sithi sifuna ukufunda mamele ngoba sifuna ukufunda nitshadile cha kusasa ngiyaphelela lapho mara kwanje usajabulile izinto zonke sikhamba kamnandi kona kunjabule khona nangale ngimsemeni izinto zirehe mnikele nifuna okay hello ba nivukile ma ngike njani mani sikhona siphethe indaba yothando lamani manje ubaba uthi Norman silalele sinomma siyafunda ngoba sisesebatsha manje ngiyambuza ngithi izinto sikhamba kamnandi nijabulile nangale ngimsemeni izinto sikhamba kamnandi na khamba kamnandi ba niyajabula uthandani ngobaba kwakho uthandani ngaye ubaba kwakho hayi shama wona before shama wona mara ututa khona uyatuta na uyaduda awangekhe ngavuma umuntu anamatheliswayi ene ma into mhlawumbe ongayithandi ngaye ingaba yini mhlawumbe akakangikhomba makhalasi mara awukusela uyahamula unohamulanyana manje ubaba lona kahamulileko nangale ngimsemeni ngale usakujabulisa nanoma mhlawumbe ahamulile ledekeza ukuthi umnukela ngotshwala emlomeni
kusho ukuthi ubaba kumele ukuthi simtshele ukuthi angaphuzi. Mnikele ifoni. All right. Yeah. Papi. Bathi nihamula khulu na ibuya uninuka amatshwala niyabanukisela ukomu ningagezi mhlawumnye amazinyo before nilala kande nofana nidleni amaswiti nikhipheni umnuko utshwala ngaphakathi ngemlonyeni. Kakapa. Le sihleki yasifana nalesisi. Ayifihleki njani? Awucela kufihleki kakapa. Mara uma akathi akafuna usele. That is why mina thina sikupha amayele sithi ukomi na ubuya mhlambe udle amaswito nofana uhlamba amazinyo ukuthi mhlawumnye na uyokuhlangana noma uhlangana naye mhlawumnye unuka isipa samazinyo nofana mhlawumnye unuka amaswito ungamnukeli ngotshwala ni. Kakapa understand ngotshwala yini. Most of men mabafuzile bababhuli mhlawumbe ufaba lento lenda kayitheli laje. Akatholi ini? Ubhuli botshwala. Uma kakhulumi ngebubhuli uma ukhuluma ngomnuko utshwala yinto emthwenya kokuphela lezo wena usikhulumako sibuya kuwe asibuyi kuyini. Okay, mara ngotshwala konawa. Akusinto everything. No, it is kutokoze pa. Ntate wa tichireletša ya mme ga re ntate a ska nwa jwala ebile ga monetele gore a nwe jwala o lla fela ka monkgo wa jwala o e leng gore ntate ge a etla a etswa jwaleng o no fitla ka a no tsena ka dikobong ya yone la e bolelang ke mmankadimeng a no tsena ka dikobong ga a fetša mohlomongwe a nyaka go swara mma a mokhise a nyaka go swara mma a mohelele dilo tša go swana le tsona tšeo jwale mme monkgo wa jwala ge ntate o mohlomongwe a mokhisa goba a mohemela ga o mo sware ga botse mme o ene go bohlokwa nako nngwe go botšiša motho gore ke eng se se sa go swareng ga botse ka nna ya ge mme a bolela so mama a re gore o lwa le papa aowa o nyaka maele botse and then ge papa ga ka dithuta fela gore anwe ga ya go tsena ka gae a tla rekile maswiti ka mogo bolelang a be a bua mme ba hlapele meno ndene mme a ne bothata ane wa mo kwa mmeo ntate wa mo tshwenye o kgotsofetse mmeo o thabile le ka kua diteining tša merogo a tsa dilo di sepela botse monkgoshu ene wa bona ka gare ga lerato go bohlokwa go bolela nnete mme o bolela nnete kere papa ke yena santšeng a itukiše taba ye mme a e bolela nna ke bolela ka nna be re sa le kua dikolong re robala le batho ba ile kore ba tagile o ka se robala le motho go nwa jwana monkgo gona o tlala ka mo gare ga kamora o kry o sa tlo sa tseba le gore o ka tšhabela kae potsišo ko gore go basadi bao ba kgonang go robala le banna ba ba riang ba be ba dikhurumetše ka kobo e teng fruwa gona go ka tsena ka gare ga motho e leng gore o letša eno too much o ka se rate so o bona jwala ge e le gore maybe o nwa too much a re nwe re le ba babedi re kgone go lala re gotlelela se re se dirileng o sekwa ke ra re ke nwele ke ne ke nnoši ke ya go trafa mma ka kapa kore malome ka kapa ye mme a e bolelang a e mo go yena fela ene bomme ba bantšhi ba tšhaba go botša banna bangwe ba hladile ka yona lebaka lona lela gore banna monkgo ola wa jwala ola a o kgotlelelege ke mo bona le basadi ba gapeletša gore at least le nna ke nwe re swane ke tlwaele monkgo a go neta ba prof a re tope motheletše gape gona fa mcrs dumela se khona mahlangu kunjani Dr. Mremi lapha yebo mahlangu Dr. mina vale ngisho ngamalanga ukuthi into enye nenye ekhuluma nguwe nokakapa lapho ngiyo and then mina vale ngithi what must be done on the left hand side must also be done on the right hand side true
nathi abobaba vele siyanuka vele asihamba kanje nabomba bakhona iqiniso and then kakapa no-Dr. Muremi mina yazi ukuthi umuntu lo ofuna ukuthathwa ube ngubaba ofuna umntelo ube nani ube ne-dignity and then i-dignity ifuna i-respect and nani nokuziphatha nokuphatha ekhaya ukufundisa abantwana umthetho for bazokufundisa nje ubaba iqiniso baba and then uyazi zamabhuqu leke namanyathelo namabhuqu ngokusazazi siyazibona into zikhona usikhona umuntu lo uthiwa ngitshela ukuthi umntwana ungazongidingida awa malisukumalo baba nawe into yini nje sazazi into lezo sikhona zamabhuqu leke nimkwako namabhuqu siyazibona into zikazaba sibereke sitiniwe and then into zikhosa ini yabona ingathana amakoda la yakhuluma abona zinengi nezinye ama-privacy and section 14 iyabulala kuna-gender based violence mina I prefer ukuthi my woman wathatha ngesizwe wavunulisa and then umthetho watshelwa ngikhaya ketembeni and then wangaphandle wona mina kimakazokuthi ngitshela kuhle peaceful ngitibona la uyazi ukuthi lusuka amahlamvu into leyo ayenziwa wena ungumma wena usimntazana ukhambi nabantazana then noma ufuna ukuthi mina nawe silwe then mina ngizokula wabona ukulala i-gender based violence isenshikanga zinto ezifana nazo lezo zakele mahlamvu isection 14 ayifuneki especially emshadweni then boyfriend and girlfriend leza ngikhuluma lezo mina ngikhuluma zabantu abakhulu zabuma ngingibaba ngiyathokoza Dr. Muremi ngizwa abantu ngidiscomply nomthetho no ngithokoze kakhulu baba Mahlangu ngiyathokoza what's about prof gone taba ye nngwe ye o feditse go e kgwatha before Mahlangu a tsena wa re go bohlokwa kudu go batho ba bontate le bomme gore ka nako ye nngwe nke o mo butša motho wa gago gore motho wa ka jwale ka ge re sa ratana na lona re butse re le ba babedi ke eng nto o sa e rateng e sa go thabišeng ka nna ka baka la gore ga a sa dutse le wena molaleng gore go ne le tse di mo thabišago empa go bohlokwa gore o tsebe tše di sa mo thabišeng ka wena o mo theeletše a re motho wa ka sa mathomo ga o hlape solution ke eng ke tlo go rekela lelo tša go hlapa sa bobedi wena motho wa ka a o mphitlhiše mo nna ke yang jwale ka mosadi solution ke a re thome ka go ralokišana gore e dišala ke re ke felela ke maatla ge ke khika mola le wena o khike and then re leke re bone gore e tla ya jwang and then ge e ka pala nko lapadiše mosadi ya gago nnoši ntle le gore le thome ditaba o mmone go mokhika go mo swara kae o mo tsebe gore between mohlomongwe mo matsweleng le mo dinokeng mo mohlomongwe le ka kua mošate ke kae mo reng go mo swara o bona a fetoga o mmone a šikinyega napo ba balle gona moo ntho nngwe ye ke e lemogileng ka batho ba bontate prof re na le pride pride ya rena e re dira gore bomme ba ba re tšhabe go bolela le rena kapa gore botša maikutlo a bona ka tšeo di sa ba thabišeng mohlomongwe go swana le yona eo ya gore ga a ka no go botša gore papa a le tuti gabotse o tlabišetse gore a ke tlhape o ile ka gore ke tlhapile forogo mose ka nako nngwe a go botše gore ga o mphitlhiše mo ke swanetšeng o šetse o tshela wena o šetse o moomanya o nagana gore o bapetša le bo mamang once monna a botsiwa gore monna o fitlhe mo ke yang gore ba tseni ba go kgotsofala jwale nna ke a pallwa ke a re tlogelane ke tla ya pele wa o sano ya go dula le bona ba ona o ba go khotsofatjang ka nako ye nngwe basadi ba tšhaba gore botša nnete o tsebe re go kgotsofala rena banna re kgotsofala moroba kudu ka tabeng ya thobalano le ka 2 minutes prof ka 2 minutes fela gomme basadi ba šala ba ne ba nnoši motho wa ba fetša a šala a ithuša wena o le gona nako nngwe ba bangwe banna re no tsena malokwana re
di tlogile wane before le half time monnola wale o feditše ebile o sa re monnola o sa itukiša o sa boa a monna šetša go ga trekere šetša gona ene ka nako nngwe prof re tlo no dula re gatelela ye ya go bapala pele wa tseba batho ba bomme ge o ka se mmapadiše pele a se be ready ge wena o tsena ge o thoma o re jwale aowa jwale ke a lema jwale ka nako la yena a thomang a jwale e re ke titukiše ke dule gabotse ke tle ke tipsine ga a fetša go kry-a position ya go dula gabotse wena o feditše nto ngweši malome ka kapa nako ngwe re feila go no botša mosadi ya gago gore ei ba tseba mogatša ka maabane wa tla wampapalela gabotse kore di-appreciation kore go leboga motho o ka mmereko wa go diretseng wona o mo botse kore wa no mmotša wa re mogatšaka wa bona maabane ka nako ela ena nna le wena re raloka so aowa mogatšaka ena e re ke no go rekela cold drink goba ice cream ke nole metsi ke kgodi ene prof re le banna re swanetše re tsebeng gore ka morago ga thobalana re swanetše re khabarane re bolele e se ka no bataba gore napile ke feditše eno ba purutlu na šetše ke lebeletše kua aowa batho ba modimo bothata ba go robala ka dišoti ke fela ke botša ba bang ke re nna ga ke tlo tšhepela boroko boroko a botšhepeng ke diaparo tša go tšhepela boroko di tlo mpakela lešata ka gare ga laga fela go o robala ka šoti go o fetša go tsena ka mogare ga tšhimo ye gore gore sentse o boolate šoti ela o eaparela o ka se late šoti ela wa fetša wa eapara wa re bale ke ya go khabarana le mosadi yaka ya go ba mmereko ntowe wa go le botata prof 0648582771 MCRS dumela Tabela re gona ra lena le re go a berekega papa hello 0648582771 yo ithilitšego ye ke mutse community radio gona fa le go 96.3 FM MCRS dumela MCRS hello Tobel ra gona ra lena aga ke batho mo tsena o le mankae ke makweng gona go Tristan mo ka mfazauziapana makweng ka Tristan mongaka e re ke nape ke tope pura ke apare ke go kolobetse ka la ka kapa ke go kolobetse ka la pitšentše golo ke go kolobetse ka la MCRS aga taba ke kwele go taba ke se mongaka botata bo le ya banna ba ne nnete o banna e re banna ga re le nnete se gore banna ba ne nnete tobela banna re ne nnete ya le rato ka lapeng le dija ke monna mogale ba eso le rato ka lapeng le dija ke monna lerato ka lapeng le tliša ke monna tobela o ya tabela e boletseng ke mokekolola a ntadileng bothata ba rena banna re amogele diphoso banna ga re amogele diphoso monna ka ke yona pride la re boletseng ka yona ke yona pride la le boletseng ka yona bothata ba rena mogolo yona ge re ka fetša yona pride ya rena malapa a tlo tia ge banna re ka tlogela pride ke sona seo mogala jwa geso gora gore o ka se kwane bula le motoloko mojile le banna ba beke ngwakoo aowa a ke motho o monyetso gore ke mosadi go bokantse batho e tsa maloba re be kala gare ba ke re mo bane ke banna ba bama ya wena bokela e tsa maloba o felose kana mogola o o tla bona motswa o tlo tia ge o swere tsa motswa wa botse
daga ba ka ba mo ka mo lishije oya wangwa botse ba ka ba mo lishije o go ke tamata mano o go mo ka mo mekele ga ta wa mo ke lerato eno shwa o tlola ba bushwa ka ba go fetela le oya wa ke mini ya lo ya mo sa le pantalao ena ska tsamaela bua wena wa tsamaela mo oya ene le apare le apare diaparo tša go swana a gone bothata mongaka wa tseba re le kwele wa tseba re leboga kudu maele a le a fang bontate ka kakaretso gore ge re ka tlogela pride malapa rena a tlo agega malapa rena a tlo yema le bana ba ba sentse ba tsitela rato ka basadi ba ya go nyalwa ba tsere ma bona tata bona le tshwarani ba oya bana ba go ba fetsa le ba shwa le ba tsitela le ka ka ntlo ka basadi ba bona a gone bothata mongaka re le kwele re le bogile kudu bošana le na bošegong ba le kgono ka ka pa le bo thank you prof taba tše wa tseba ka mohuta be le nye bose ka gona ebile e bonagala le kua tsebeng ya motheeletši e tloga e le go tla no kwa taba e leng gore ba ne pride re bolang ka yona gore ba bolele selo ba mara re thuša yena go aga lapa la gagwe ya nnete no ba yeo ka kapa nnete ya baba mara nnete ya phološa ge mosadi ya go botša re man moga jaaka a re leke bophelo ka tsela a re leke mothuši ka gare ga lerato re ya thušana ka nako ye nngwe monna ga a kgotsofatše ke monna o ga fetša go no re ye tenyana mosadi o re ebile nna ke lokile ke sa nyaka selo ebile nako nngwe mosadi o ge monna a re wa mola mosadi o kore ga a mokwe kore o thoma ka bohloko o fetša ka bohloko re ne dilo tša go tlotša gore thobalano rena e sepela ga botse re se ke rano gapeletša o kgona go kwa gore nomane mosadi wa ka a ready ya gore nka tsena nka ria eng ga o le monna mane santse o be le mathaithai a ka morema jale no ba bua le gore no a re thušaneng ka gare ga lerato mantšu a mafelelo prof ge le laelana le batheeletši le ka reng mantšu a ka mafelelo nka rata gore lerato le sa le gona lerato le a phela empa le nyaka gore rena re le batho re le swara ga botse re seke ra la abuse ke rata gore ga re le batho molaetša o bohlokwa o ko išang setšhabeng ke re a re rataneng gomme re hlomphaneng gomme re faneng maele gomme re a tšeeng re nyakeng mathata a lerato re nyakeng di-solution tša gona re le banna le basadi re seke ra ba le magetla a re dumeleng se balekani ba rena ba re botšang sona go thoma bošegong bo ba lekgono ge o le gausi le mokgekolo wa gago mmotšiše gore wena e ka ba ke eng se leng gore wa se dira ga se mogahle ke sa re gore basadi ba le komele ka dimelato ya gale a re boleleng se re ka se lokišang go jwale monna le seke la mosekiša ka melato ya 1992 kua morago ke bolelela melatong ya boale banna re seke ra sekiša basadi ka melato la e phetagetše a re thomele lerato la rena ga botse le kgono re botšišane gore na ka mo wa kgotsofala na then le tlo bona re tlo wa gana le lerato le tlo ba gona a go sa tlo ba banna ba go betha basadi a go sa tlo ba basadi ba go roga banna pele ga batho re tlo phela ga botse ka lerato ra tshepišana dinnete a go de botata prof ba le kry-a kae ge ba lenyaka nna ge ba nnyaka ba nkry-a mo ga matlala ra mošibo dinomoro tša rena tša mogala di re 079 170 9862 079 170 9862 or le ka founela ko officing nomorong ya 060 959 0303 060
9590303 le mola Facebook page ya rena mola go Dr. Moremi o no Dr. Moremi mola Facebook and then o tlo gona gore ka re kereya le ka di bušiletša gape prof la mafelelo di number phone tša rena ke 060 959 0303 or le ka founela nomoro ya ka go 079 170 9862. prof ke tloga ke tlhotlheletša kudu banna ba e leng gore ba tseba makoa a bona a thobalano le go pallwa ke go khotsofatsa batho ba bomme o boletse pelo lengwe e bohlokwa wa re ga ba itiri batho ba ebile ga ba rate go ba ka tsela yewe ke ba tlhotlheletša gore a ba go šale morago ke tle kua ke ba fe DSG banna ba batle ba lale ba tšhentšha ke badimo ka gare ga lapa go belele thabo ba no makala bana tate a tsoga ka smile ba re gante tate goreng tate a ra go molato felo bana ba ke kwile o re o ne le tša go tlotša gore batho ba kgone go kwa bose ke re basadi ba batle kua ba ne le bagalabe ka bona ba ske ba šiana nne kore ba tle le ba babedi ge ba fitlha kua ba renga ka Moremi le go lla ga ratlela o phekola ka lo ja mathata re tletše ye taba re nyaka ye le go le re nyaka ye taba re lokiše manna re kgone go loka re be ga botse le thabo le be gona ka gae o gopole gore banna nako nngwe go no pala ka lebaka la sebabo fela tene ge re fitlha mo la rena bo Moremi re no re rantšha dipanere tša rena ra bofa ka mo DSG ya sepela go tšhentšha o ya gae go šala o khona mola wa o tla go ikwa gore mmele wa respond ba no makala ka mo taxing mo tsamao khabara wa gago le DSG ba pala ka wena wa a go le tata prof di nomoro tšela ke tsona ke a o ke lebogile kudu mongaka go ba lena le tšatšing la le gono modimo le badimo ba ga Moremi ba le feng matla ba le feng bohlale ba le feng ponelopelo ya go kgona go tšwela pele le thušeng setšhaba sa thulare seo se tla išegilego ke lebogile kudu malome kaka a re leboge